Ej, ćao, šta to radiš? Ma evo, vežbam prezentaciju. Kakvu prezentaciju? Prezentacija je deo mog društveno korisnog rada kao kazna jer sam pogrešio. Etiketirao sam vršnjake zbog njihove nacionalnosti. Ja, to je baš ružno i baš me čudi, jer to ne liči na tebe i na tvoje ponašanje. A znam, jako sam pogrešio, nisam stvarno to mislio. Samo sam htio da budem smiješan i više dopadljiv. A sada sam samo akter diskriminacije kroz verbalno nasilje. Ali to je pogrešan način za privlačenje pažnje, to i sam znaš. Ali dobro. Hajde da ti pomognem. Koja je tema prezentacije? Razmišljao sam dugo i mislim da je najbolje da to bude multikulturizam u našoj školi. Ostani da probam pred tobom. Tu sam. Ovo je naša škola, srednja stručna škola 4. juli. Nalazi se u Vrbasu. Školu broji 685 učenika. Jeste multinacionalna škola jer broji sljedeće nacionalnosti. Srbi 412, Crnogorci 84, Makedonci 1, Hrvati 5, Slovaci 5, Mađari 40, Rusini 43, Ukrajinci 14, Muslimani 5, Romi 18, ostali 1, neizjašnjeni 80, svega 708. Ovo je šema od prošle godine. Također istakao bi Rajko projekat koji je povezao različite mlade ljudi iz 3 države, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Učesnici projekta imali su priliku da posete Sarajevo i Berane, a također smo i mi ugostili njih. Nezaboravno iskustvo različitih običaja, naglasaka, tradicija, jela, načina života. Ovo su naši učenici u posjeti Sarajevu, na putu ka Bernama, Višegradu. Ovo su naši učenici u Petnici i na kraju u posjeti Novom Sadu. Na kraju su sklopljena iskrena prijateljstva i poneke ljubavi. Istakao bi i dane nacionalnosti koje obeležavamo u našoj školi. U biblioteci naše škole odvija se predstavljanje nacionalnih manjina kroz igru, muziku, nacionalne nošnje, postignuća uspješnih ljudi, određene nacije iz lokala, čitanje poezije i proznih dela, predstavljanje knjiga na jezicima nacionalnih manjina. Obeležili smo te dane kao dani mađarske nacionalnosti, dani rusinske nacionalnosti i dani romske i crnogorske nacionalnosti. Evo par fotografija kako smo obeležili dani mađarske nacionalnosti. Također i naš pano o Svjetskom danu Roma. Izvini što te prekidam. Kada obeležavamo te dane nacionalnosti, to je moj omiljeni deo školske godine. To ostavi uvek snažan uticaj na čini mi se sve, kako vršnjake, tako i profesore. Osjeća se empatija, sve razlike zapravo postaju sličnosti, ali izazivaju u nama poštovanje i radoznalost. Blagi ponos pripadnika svih nacionalnosti je tako nenametljiva, a opet uočljiva i izaziva divljenje, zar ne? Slažem se. Katarina, i tako dok pričaš, osjećam krivicu, što sam iskočio svojih životnih vrednosti na koje me roditelji stalno podsjećaju. Ne brini, postupcima i ponašanjem ćeš to i dokazati. Ja sam, na primjer, odrasla sa devojčicom koja živi do moje kuće i ona je rusinske nacionalnosti i ja sam uz nju naučila pomalo rusinski jezik. I tako sam ponosna na to. Sada smo, na primjer, već velike i prijateljstvo je još jače. Upravo si. Hvala ti na podršci. I mene je moja baka povremeno vodila u kulturno-umetničko udruženje Sirma i Kabil, pa sam probao njihov hleb i bio na festivalu mađarske kuhinje. Tamo sam jeo njihove specijalitete. Čini mi se bio je mjesec jul. Zapravo, u našoj školi se zaista puno radi na toleranciji, borbi protiv diskriminacije. Čak i na časovima građanskog vaspitanja i na časovima, kroz raznolike projekte koji razvijaju svijest u važnosti uvažavanja svih razlika među nama. Ne znam kako je bilo ranije, ali zapravo verujem da su ljudi bili isti i nekad i sad. I da su te potrebe da se prave razlike među nama sve manje prisutne. I drago mi je što dostižemo taj nivo svijesti. Svi ljudi zaslužuju da ih vidimo onaka kakvi jesu i da im damo mogućnost da nam pruže ono što mogu, bez obzira odakle potiču i kojim jezikom govore. To je tako jednostavno, zar ne? Različiti, opet tako isti. Sa različitim nošnjama, jezikom, manirima, običajima, kulturama, temperamentima, karakternim crtama. Svi stvaramo jednu sinhronizovanu grupu jer smo samo ljudi koji zaslužuju priliku da budu to što jesu. Prepoznamo u svima ono što neki ne vide. Za mene su oni manjina. Pomozimo im da to shvate. Menjamo svet.